Mga parasagwan sa Barangay Iraya nagtauning onra sa banwaan na buhi matapos na makaukbit si Raning upat na mayor na titulo sa ginibong First BJ Libmanan Inter-Municipality Regatta Competition na ginibo kaso Hulyo 22 sa Libmanan River, Libmanan, Camarines Sur. Ading nasabi ng grupo ning parasagwan na bantugan bilang Iraya Paddlers ag pinamamayuhan ni Honda Nobleza guminana bilang champion sa double man team category, first runner-up sa double and single man team, ag second runner-up man sa double man team. Mariremreman na ading famusong mga parasagwan sa Barangay Iraya, dakil naman ay inagyan at rayumpo bilang champion sa Peña Francia Regatta Competition ag iba pang kompetisyon nasyonal sa nakaaging mga panahon. Ading nasabi ng talento ning mga parasagwan sa Lake Buhi ag iba pang talentong buhinon na nisapalaran sa manlain-lain na kompetisyon sa luwas ning banwaan. Suportado man pirmi niya na lokal na gobyerno ning Buhi nyadto paman. Commodore Joven Fabul niya na Philippine Coast Guard na promote bilang Chief of Coast Guard Staff sa usad na turnover ceremonies na ginibo kaso Hulyo 26 sa Flag Officers Lounge, National Headquarters niya na Philippine Coast Guard sa Metro Manila. Ading nasabi ng turnover of command, pinasilidad ni PCG Commandant Admiral Artemio M. Abo na kinsari itinero ni Commodore Fabul sa kanyang nakakaptan na dating pwesto bilang commander niya na Coast Guard Logistics Systems Command kay Rear Admiral Hostilio Arturo E. Cornilio bilang bagong pamayo niya di taiyabaya mag-asuwer na sa bagong obligasyon. Si Commodore Fabul na usad na buwinon agin niya tong difuntong mekaniko na si Jose Fabul niya na Barangay San Buenaventura agni Veronica Libreja Fabul niya na Barangay Santa Clara, Buhi, Camarines Sur. Si Commodore Fabul naggraduar sa elementarya sa Buhi Central School, sa sekundarya sa Ateneo de Naga University, ag sa kolehiyo sa Philippine Military Academy batch 1992. Natauan man iya ning master's degree in Maritime Affairs, specializing in Maritime Safety and Environmental Protection sa respetado ag famusong World Maritime University sa Malmö, Sweden kaso 2004. Durante niya sa kanyang serbisyo militar, nagkapot iya ning mga kritikal na posisyon sa PCG bilang commander niya na Coast Guard Finance Service, Deputy Chief of Coast Guard Staff for Controllership, Chief of Staff of the Coast Guard Fleet ag commander niya na Coast Guard Procurement Service. Apwera niya di, nagsirbi man iya bilang commander niya na PCG Station sa Sorsogon ag Butuan City. Ninhuli niya di, nanumrahan niya ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Commodore kaso 2021. Sa presente, nakaistarya sa Metro Manila kaiba sa kanyang mahal na esposa na si Monet Aranas na usad man nabuhinon na taga Barangay San Pascual. Ag nabiyayaan man si Raning upat na agin, si Francis Ray, Caitlin Joven, Joven Jr. ag Nathan Pierce. Ana Philippine Coast Guard obistado man bilang tanod baybayin ng Pilipinas, rekognisado bilang ikatulong Armed Uniform Service niya na nasyon, nakatakod sa Department of Transportation. Agkuadi katuyuhan na mainporsar ang mga lay sa Philippine waters, magkondusir ning seguridad ag operasyon sa kadagatan, at tamanan ang seguridad niya na buhay ag propriedad sa kadagatan. Ag proteheron ang mga rekursos naturales niya na kadagatang Pilipinas. Sa panahon ng deklarasyon ng giyera, ang Coast Guard magsirbi man bilang katakod niya na puwersa armada ng Pilipinas. Sa presente, pinagimantiner niya di ang presensya sa bilog na arkipelago, nakinsari ang 13 Coast Guard Districts, 54 Coast Guard Station, ag-aabuton sa sanggatos na Coast Guard Substation puon Basco, Batanes hasta Bungaw, Tawi-Tawi.
Tulong maustik na estudyanteng buhinon ang naggraduar sa University of the Philippines bilang magna cum laude ag cum laude. Si Sean Augustine Mercurio Bresnan, naggraduar sa UP Diliman sa kursong Bachelor of Science in Psychology bilang magna cum laude. Agin iya ni Dr. Alma Mercurio Bresnan, ag makuapo ni difuntong alkalde munisipal kasudikada 80 na si Mayor Crispin Mercurio, ag ni difuntong Rural Health 2 Physician Alicia Morante Mercurio. Si Erica Ramizares Pareja, naggraduar man bilang magna cum laude sa UP Diliman sa kursong Bachelor of Science in Psychology. Agin iya ni Hector Y. Pareja, nyanatan sa Cavite, ag ni Marife Labapie Ramizares na taga-barangay Santa Clara, Buhi, Camarines Sur. Si Jem Josue Malaya, naggraduar man sa University of the Philippines, Visayas sa kursong Bachelor of Arts and History bilang cum laude. Si Jem agin ni Local Government of Buhi Administrator Edmundo Butz Malaya, ag sangguni ang bayan Legislative Staff Officer Janet Ogorida Malaya. Ading tulong maustik na graduates niya na batch 2023 ag iba pang mga buhinon na naggraduar na agkuman parehong academic award. Nipakita sana na ang mga buhinon mauustik pag-abot sa akademya ag iba pang profesyon sa ariman sira sa kinaban.